Abalevi igice cya 9. Aroni n'abahungu be batangira umurimo. Ya minsi 7 ishize, Musa ahamagaza Aroni n'abahungu be hamwe n'abakuru b'Abisiraheli. Abwira Aroni ati, shaka ikimasa kidafite inenge cy'igitambo cyo guhongerera ibyaha, n'isekurume y'intama idafite inenge y'igitambo gikongorwa n'umuriro, ubizana imbere y'ihema ry'Uhoraho. Hanyuma ubwira Abisiraheli uti, nimuzane isekurume y'ihene y'igitambo cyo guhongerera ibyaha, n'ikimasa n'umwana w'intama bitarengeje umwaka kandi bidafite inenge, bibe igitambo gikongorwa n'umuriro. Muzane n'inka n'isekurume y'intama by'igitambo cy'umusangiro, n'amaturo y'ibinyampeke avanze n'amavuta, kuko uyu munsi Uhoraho ari bubabonekere. Nuko bajyana imbere y'ihema ry'ibonaniro ibyo Musa yari yabategetse, maze Abisiraheli bose barahateranira. Musa arababwira ati, ngibyo by'Uhoraho yabategetse gukora kugira ngo mubone ikuzo rye. Musa abwira Aroni ategera urutambi rutamba igitambo cyawe cyo guhongerera ibyaha n'igikongorwa n'umuriro, kugira ngo we n'Abisiraheli mubabarirwe, hanyuma uture Uhoraho amaturo yabo nk'uko yabitegetse, kugira ngo bababarirwe. Aroni yegera urutambiro, yica ikimasa cy'igitambo cyo guhongerera ibyaha bye. Abahungu be bamuzanira amaraso yacyo, akozamo urutoki ayasiga ku mahembe y'urutambiro, asigaye asukwa ku gice cyo hasi cy'urutambiro. Nuko urugimbu n'impyiko n'ityazo ry'umwijima by'icyo kimasa abitwikira ku rutambiro nk'uko Uhoraho yabitegetse Musa, izindi nyama n'uruhu abitwikira inyuma y'inkambi. Hanyuma yica isekurume y'intama y'igitambo cye gikongorwa n'umuriro. Abahungu be bamuzanira amaraso yayo ayaminjagira ku mpande zose z'urutambiro. Bamuzaniye inyama n'igihanga abitwikira ku rutambiro, yoza inyama zo mu nda n'amaguru, abigerekaho birakongoka. Nuko azana amaturo y'Abisiraheli. Afata isekurume y'ihene y'igitambo cyo guhongerera ibyaha byabo, arayica yitamba nka cya kimasa. Afata na cya kimasa cya kabiri na wa mwana w'intama, abitambaho igitambo gikongorwa n'umuriro akurikije amategeko. Azana na ya maturo y'ibinyampeke, afataho yuzuye urushyi, ayatwikira ku rutambiro hejuru y'igitambo gikongorwa n'umuriro cya mu gitondo. Yica inka n'isekurume y'intama, abantu batanzeho igitambo cy'umusangiro. Abahungu be bamuzanira amaraso yazo ayaminjagira ku mpande z'urutambiro. Bamuzanira n'urugimbu rwazo, urugimbu rw'inyama zo mu nda n'impyiko zazo n'ityazo ry'umwijima n'umurizo w'iyo sekurume, babishyira hejuru y'inkoro zazo. Aroni afata urwo rugimbu arutwikira ku rutambiro, naho izo nkoro n'amatako y'iburyo maze babimurikira Uhoraho nk'uko Musa yabimutegetse. Aroni amaze gutamba ibitambo byo guhongerera ibyaha n'ibikongorwa n'iby'umusangiro, arambura amaboko asabira abantu umugisha, arangije ava ku rutambiro. Musa na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, basohotsemo basabira abantu umugisha. Nuko ikuzo ry'Uhoraho ribonekera abantu bose. Muri ako kanya Uhoraho yohereza umuriro ku rutambiro, utwika ibitambo bikongorwa n'umuriro hamwe na rwa rugimbu. Abisiraheli bose babibonye basakuza bishimye, bikubita hasi bubamye.